Laipulan hayang subscribers lan noman moilan da hadaba channel hayang hadaba video kaya pona ya pu awang na channel damnang tenyi pu video me anya ina teman konyak cine yong mai pu ana yong wongpong na myang pu ngaulan hadau chai temlak cine se hadaba video ya pai bungunang hadau me konyak tea product hadau konyak tea product company ya sangsa village mangonang hadau company kaya 24 hour service free ambulance service palak jinasa iyang ngonang taukai hadawa teman moila na chai kama wongpono mianglak satai bujine hadau video ya pai bungonang hadau ma nyana hawngon hadau ma ipua does it ane mon mangopu katlan jinasa free ambulance service 24 hours jingna palak sai yang ngonang hayang hadau ma category mention yang ngonang auhi da palak auhi katlan da palak hadau ma category nyanyang ngonang number chama major accident hau bulande ane ni me pregnancy ngo bulande ayang serious illness yong tak bulan jingne hadau ba free ambulance service phalak sa yang ngonang hayang hadau destination hadau iman ya halak destination na sonari data bulanda phalak Dibrugarh Sibsargar ane Jorhat ane special emergency hadau yong takpu sang bulan jingnase Dimapur ngoi se ya talak se yang emana hadau me information pa yang ngonang konyak tea product me bu 20 km one kon mong me hadau mengopu katlande home service noi phalak se yang ngonang taukai hadau te nomana hangki contact na menglak se kama hadau me driver min Subas fandom se pa yang ngonang hayang iching number hadau man tawanyana haunang 8730 019138 8730 019138 hadawa driver number ngonang taukai major accident hau bulan yasigama pregnancy ado sang bulan yasigama serious illness yong tak bulan jine hadawa number phayang ngonang hadawa number mo call yang nomana free ambulance service 24 hours jingne yalak ya oklak say ibu konyak tea product kaya hakia service renter na myangbo konyak teman moila na cha yalak jingne se tenyibu news kaya nomanda charam na lai bulan hayang chai bulan noman se de kawanga moy man ba thank you.